Znaš kako mi živimo, ja to, nema neki razlog da živimo mi ovako kako smo. Neki ljudi dolazu iz komersijata, iz izbjeglice, neko kaže, vi morate da selite odavde pre 2-3 meseca, kaže da morate da idete u barakama, u Kragujevac, tamo to mesto, to nije dobro. Znaš, pa nije to nešto za nas, nešto lepo. Mi imamo, da bi rekao ta gospođo, imamo mi nešto sitne dece, u baraku ne može 6 metara sa 2, ne može da živu deca, vole da malo da igraju prostor. Ovi kaže, imate to što sledi od naroda Srbije. Pa ovi ako kažu grad Beograd da mora da se selimo odavde, onak može, ali oni daju grad Beograd samo to mesto, na primjer, u Kragujevac, ništa drugo ne daju. Naprimjer, sad ovi grad Beograd deli samo, naprimjer, lokal koji je odavde, a mi smo izbjegli sa Kosova, naprimjer, 12 porodice. A lokal su više nego nas. Oni sad delu, naprimjer, te barake, a za nas izbjeglice nas teraju tamo u Kragujevac. To za nas nije dobro, naprimjer, ako hoće cijela naselja da se deli, naprimjer, to sve ili kontunjer, ali ne to, naprimjer, neki prostor, to je mali za nas. Imamo, naprimjer, neko ima 12 porodični, naprimjer, neko ima 3 dece, neko 4 dece, to mali ljudi. Gde to da živimo, naprimjer, u te kontunjer, naprimjer, ja sam oženjen, imam 3 dece. A i čale je, i plus imam 2 sestre male. Da živimo u tu istu baraku, jednu baraku 6 metara sa 2, to ne može. Ja sam oženjen, ja moram da imam svoju baraku. A oni kaže, ne, vi morate u jednu baraku svi. Kako ja da živim sa ocem, sa majkom, to nema razlog da živim ja, naprimjer, u istu kuću sa čaletom. Pa ne znam kako, ja ne znam da vam kažem nešto javno, naprimjer, mi ovde dobro smo, nije bitno, ali mora da se napravi nešto, neki ovi stanovi uz Beograd, ali to Beograd ako odlučuje, naprimjer, za nas, da nas iseli odavde, ne nosi, naprimjer, odavde u Kragujevac, za nas daleko, mi radimo sa flašama, sa teglima, gvožđe, sveća radimo, ako bude negdje u blizinu, to može, naprimjer, cele naselje, a ne tamo da nas nosu, nemamo šta da radimo, neki taj posao za nas, nema šta da radi, bili smo da gledaju mesto, oni ljudi, brate, katastrofa, kaže, nemam šta da jedemo, primamo hranu 2 puta u dan. Kaže, jedan put primim ovaj ručak, u večeru nemam hleba da mu dam decu. Nemamo tamo razlog za nas. A ako grad Beograd odluči, na primjer, za našu okolinu u Beogradu, ovde može. Mi smo i danas rekli u komersijatu i sutra imamo neki razgovor sa komersijatu, pa oni kažu, nema drugo mesto, samo tu. A veličina kod Gazele bili su još 3-4 puta više od nas i rasporedili su u Srbiju. A samo nas ovdje ima 31 kuće, nema gdje da ih sele, da napravi negdje mesto lepo. A za njih imali su gdje treba da se seli. Još jedno pitanje. Kako ljudi reaguju na vas dok obavljate posao koji radite, dok skupljate materijale? Eto, mi skupljamo materijal, imamo da prodajemo otpad u blizinu, pa dobro je to za nas, ali u okolinu ovde, ali mi ako idemo tamo, nemamo šta da radimo, pa ovi ništa ne kažu, mi kad skupljamo, na primjer, papir, gvožđe, ništa, kažu dobar dan, dobro. Ali pa nekad diraju, kaže nemoj da bacite đubre dole, ovo. To je za nas dobro, nije bitno. Koliko često imate neprijatnosti sa ljudima vezano dok obavljate svoj posao? Pa skoro svaki dan, neko kaže ovamo, deca kad idu malo bacaju gore, malo ne bacaju gore, pa i svaka deca od 5 godina i gleda to po kante, gleda da nađe nešto za prodao tamo u gvožđe, ovo je. Hvala.